Anyalaki din! Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayon kang pinauluan. Aray, iti punsyonan! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Itang, bakit? Simbang pagtakaon. Napnapa na ang boyeng, nagmalmalam ka manan ngawan dito'y balay. Di ka ka din agong unget. Itang, bakit? Antaw Anyaya dito nakaplastik. Ay kat makmakan bakit? Agduduma a klase ti masida dayta. Anya? Nagapon na gito'y amasida? Ay kat iji punsyonan Sa dino pa'y kuma. Ay naggapo kang matlagayam iti punsyonan. Iso matlagayam ang nagmalmalam ka nga awan dito'y balay. Hala, awanin ta dope asa udit Itang. Mangan kakidin tapno saan amabanglas dagiti masida. Anya tikat mo asidain numalayam tatang. Igado ako man no adda, boyeng. Ay katuan tatang. Urayam tagsida ka iti iga daw numalayam. Padigwan nak iti igado asidaat. Ay wan tatang. Ado nga iga daw ti sidaam inton malam. Ay, naggana san tibiyag no kasta anak ko. Uwan tatang. Saan laeng nga iga daw ti itid ko kan ka? Anya pa'y ngay, boyeng. Agduduma a klase ti masida tatang. Agbusog kay taw amangan. Apay ang nagsuot ka iti pantalon ang nagado ti bulsana, boyeng? Adda purpose na daytoy a pantalon, itang. Sa dino aya ti papanam, tagpurma ka pay. Anya laki din ni itang. Di mon damagan no sa dino ti papanak. Maamwam tulangan no agawid akon. Anya? Agmalmalimag iti papanak itang. Di nagsapul-sapulan na wanak, wain. Ay, makaamu kay ti biyag mo, boyeng. Simmang pagtakaon, itang bakit? Ha? Nagadumot din day ta nakasupot? Anya ngay dagita? Ay kat pasig amak dagito Anya? Alaam dagiti dadduma si daan. Tainakmat ilako dagiti dadduma. Ay salbag ka, boyeng. Naggapo dagiti amasida iti punsyonan? Ngem kakit din ilako? Ay kat diskartilaeng ti panagbiag itan. Itang. No saan ka ngagpanunot iti pagkwartaan? Ay kat agbisintan Ha? Nagngina ti kagatangay. No di mo ammo ti dumiskartay. Awan meten ti kanam. Agbisin ti buksit ako nada. Nagadumot kan dagito'y nakasupot amakmakan, boyeng. Uwan tatang. Adda ditan jay iga do a paboritaom. Wana, angam jak maibus amin dagitawi. Ay kat iref mo pa'y aji dadduma tatang. Si daam ji dadduma ita. Jay mat dadduma pa'y. Ay kat si daam no rabe. Ha? Jay pa'y dadduma. Pagar mo saram tatang. Di pa ikat pasigan na karni tilinhaon ti tiyan ko, boyeng. Uwan tatang. May mayaten a karne ti karga ti tiyan. Ngam ti awan apolos ti karga na. Sa bagay Ay kat ado dayta na si daan nyo tatang. At danto pa'y pangaldawa mintong bigat. Ay, agyaman nak nga rod, boyeng anak kao. Kwa tatang. Apay, boyeng. Total, adumat dayta si daan nga inted ko kada kayaw. Mangted kayo man iti oray sukat la ti panagpasahay, anapan nangala kadagita magmakan. Anya? Ay kunakman no ipadigum lang kanyak dagito'y amakan. Wen tatang, ipadigaw nga masapol ko ti kwarta kay. Oray 50 pesos na da. Ay awan latawar nan anak kao. Anya laki din ni tatang. Tawaran na pailaan di 50 pesos. 20 kumaa, tay sulaang ti adda a kwarta. Wunayin tatang. Umdasan di 20 pesos. Manuday ta nakasupot-supot asidain, pare boyeng. 50 pesos lang, pare Cardaw. Nalakadaytan. Malak man iti talo asidain, tapno sana kung ngaglutaw. Anya sidain, tinapilaym, pare Cardaw. Dayta taptaba. Adubaw, kan iga daw. Ay, uwan pare Cardaw. Negosyante ka ita na, pare. Mayat, dayta na panunot mau. Wen, pare.
No di ka mat dumiskartay, ay katagbisin ka mal. At tuyan, ti si dain agat katangang paray. Thank you, pare Buyeng. Dahi talaang pansitigatangak buyeng, pagmerindak laang. Mano asupaut, nana? Dahi talatandwa aso po tanay. Mabisina ka talaga. Ay, una na. Aha. Adto'y ti dua supaut apansay. Manaw ti bayadak. 40 pesos lang, nana. 20 pesos ti may sa supaut. Naglakan ti lakom. Nagadupay ti may sa asupaut. Ang mga numalugi ka. Saan ka malugay, nana? Maparwar ko lat basit ti po na kayusan. Gatangak amin ng dayta na bati alakom kasinsin buyeng. Nagganasin nga'y kasinsin maray. Mano amin dayta kasinsin buyeng. 150 pesos kasinsin maray. 50 ti may sa supaut. Sige kasinsin. Gatangak kun dayta talo asupot asidaan. Masadutak ngaminan nga aglutaw. Agyaman na kasinsain. Sika tinangibos iti lakok asidaan. Yahoo! Itang bakal! Simang putakaon! Naragsak ka simang buyeng lakay. Nalakok amin na dagiti sidaan. 650 amain tinaglakwak. Ay sinalbag ka buyeng. Pagkukwarta mo dagiti sidaan nga alalam iti punsyonan. Shh! Di mo pigsaan ti busis mo, Itang. Saan da nga mo ti pagal-alaak iti laklakok asidaan? Ay, anyalakit din buyeng. Naa, nag-level up gayam itan dagiti pumupunsyon. Anya nag-level up asasawam dita? Kasanaw, ilaklakom dagiti maalalam amakmakan iti punsyonan. Di ka laag babain iti daytang aramidam. Anya kumangay ti pagbainak, Itang. Ti kababain, diag takaw. Nagsao ka mo't buying? Saan kit din na panagtakaw day aramidam? Liblibasam ti mga ala iti sidaan iti punsyonan. Tapno ilakom. Nay, nakapulis ka mal, Itang, bakit? Papanam, Kasangay ni Junjun akaanaka. ni Junjun aputot ni Bayaw Dilfine? Wan, inawagan nakita ni Manong Delphine. Darayak ka no ti kasangay ti anak na. Ay, mabalin ti sumurot, bakit? Sikaman ano kayat mo ti sumurot? Ay, una. Si kansamot laeng tinayaban ni Bayaw. Damdamagan na no makaumay ka. Gam kanayon kamot nga rod nga awan dito'y balay. Isu nga imbagak ka ni Manong Delphine nga amanga no syaklaang ti makaumay. Ay, mabitlaang tagpulisak mait, bakit? Ay, urayan nakbitain. Ala, kartingam, tanay aldawon. Ay, uwan bakit? Ay, kartingag tagpulis. Hoy, buyeng. Insuot mo maninday ta pantalon anagado ti bulsana. Adda purpose na dayta kunak manen, Itang, bakit? Ay. Di mo igargaraw dito, ti kalukwam, buyeng. Anya laki din ni Itang. Nagadaw ti sagana. Basit matlaing ti bulsak ka. Di ka manghibabain. Sikan ti ari-ari dagiti pumupunsyon. Day talamakmakan ti sipsiputam. Nagadupay la sa umdita, bakit? Intakit di mga rin. Mabisina kaon. Gumatang kay tilako kasi daan. Pare daw. Ne, sika mo gayang paray. Anya ngay dagita asidaan. Aglalaok pare. Agpili kalatan din na. Manungay ti may sa usupaw. Ay kat kasmut lay ti sigod pare daw. 50 pesos only. Apag isong oron ti sasangput mo pare Buyeng. Sa anak kahit nga nagluto iti sidaan may. Gumatang aklangan iti naluto alakaw. Ay wain pare. Agpili ka nga rodan iti kayat mo si daan. Kaluto da kita aputahay. Adda lasag, adda tabtaba, ken adda met tultulang nana. Agpili ka iti kayat mo si daan. Apay nga ila kumpay la dagita atultulang buyeng. Saan mo't apasig atulang nana? Adda met lasag na. Sa bagay yung jakon makangal-ngal iti lasag. Naluknang ti pan nakalutaw dagiti laslasag nana. Mangalngal mo amin dagita. Day talatan tabtaba ti inutek asidaan. Mano asupaut nana. Ay may salaang barok. Mabitlaan. Ta mga laki ti kayat mo si daan, nana. Anya nga dagita lakom kasinsin buyeng.
Kasmet la iti sigod kasinsin maray. Masida. Nan, kita agman dagita amasida. Ay, wine kasinsain. Agpili kalatan dita no niya ti kayat mo asidaan. Napudot pa'y mat dagito'y asidaan kasinsin buyeng. Kaluto ngamin da kita kasinsin maray. Kay imasan na asidaan. Adda ba o kasinsain? Oh, day taman na kasinsin maray. At dapat dua asupaw. Sige, gatanga kunday tadwa asupot kasinsain. Sige, kasinsin maray. Agyaman na. Napan kagayam naglako iti naluto asidaan buyeng. Wen tatang. Kahit adapay nabati alakaw. At dapat atatang. Duwalangin asupot ti tultulang. Tulak? Apay nga ilakom day tatulang? Saan nga po ngayon bagag atulang akit pasigan atulang. At damat karnina Aya? Itad kun katatang. Imbagla asidaan. Ibagam to manin nabayadak. Saan ang tatang? Kukuha mo. Sigurado ka. Wen tatang. Sigurado. Nungay malugi ka no ipadawat mo kanyak. Ay, sana ka malugi. Ipadawat kun ka tinabati pa'y asidaan, tatang. Oh, adto tinaglakwak ka dagiti sidaan. Itang, bakit? Ay, kukuam lang day ta kwarta buyeng. Mangibabain ka talaga. Anya laki din ni Itang. Kwarta lang aruden itid ko, di mo pa'y lawatan. Ay di nakiramraman iti kalukwam buyeng. Saan pa'y laanal nalpastipasken, nagadun ti inalam asidaan. Di ka katagyaman, tan nalaingak nga dumiskartay. Pagsayatan mo tararamida ka. Ay, awanan, nadadaalan day ta utak mo. Inka makipaskan, tap nagsipot ka iti makmakan. Samon tumapan ilakaw. Ha, nagalasan. Nagatupay la sa Itang. Diskarte lang ti panagbiag. Anya kalaki din aya. Ay, amok manen ti papanambuying. Insuot mo manen day ta nagado ti bulsa na apantalon. At dagkasar, bakit? Sa dinaw. At dadapay lang iti simbaan. Madama pay lang nga kaskasarin ida ti paday. Anya, amamom ka di jag kasar? Saan, bakit? Napanak lang nag-istambay iti simbaan. Tapno maamwak no dagkasar. Ay, sinalbag ka, buying. Nasken pa yan amapan ka iti simbaan. Tapno makasipot ka iti pakilanitam. Saan laeng amakilanit teramidag, bakit? Mangalak pa iti sidaan nga ilakok katag iti karuba. Nagalasan day tang aramid mo. Ari-ari kan iti punsyonan. Ay, inakaw. Ang mga nunalpasan ti kasar iti simbaan. Inaksuro tayong dagiti tattao, tapno amok no sa dinaw ti resepsyon. Nagaduman ng tila kumita aparay. Wine, pare daw. Gumatang ka ni ti sidaan. At dalibrengin na po na. Nagganasan ngayon kasta paray. Wine, pare daw. Nagadupay ngin na po iti pasurot na. Sigurado ka, pare buyeng? Sigurado pare. Di kan aglutaw, tado asidaan kin inna po iti ilakok kin ka. Ay, sige man nga raw. Gumatangak itilakom with free rice. Malam kamatan nga umay agla ko iti sidaan kasinsin buyeng. Wine, kasinsin maray. Mala, gumatang kan iti sidaan alakaw. At dalibrengin na po na. Anya, adda pa'y libre nga inapoy na kasinsin. Wine, kasinsin. Adupay nga na po iti pasurot ko Iso nga oray di kan aglutaw iti pagasyaw. Nagganasan nga hinukasta kasinsin. Wine, kasinsin maray. Agpili ka nga ruda iti kayat mo asidaan. Ayan ni pare buyeng, mariitang. Anay ko, nagsakit di tiyan ko. Anay. Uray siyak, nagsakit mo ti tiyan ko ipag-itang. Agpapada kami anasakit, ti tiyan na. Ay. Apay ngay adito'y balay ti mayan yaw. Iji ko ma-hospital na. Basol ni pare buyeng. Maray, nadadahil lakit di tiyan lako na kada kami amakmakan. Anay ko, anay. Anya, ireklamo mi ti asawam itang. Bayadan na ti pagpa-hospital me. Anyang itaramida, itang. Awan kwarta kapag paagas na yung ospital. Ay kat makaamu ka, abuying.
Nagaramid ka iti kalukwan. Iso asang wom tiriklamod akan ka. Sika ti agbayad iti pan na ka ospital da. Tano saan ipabalod da ka. Anya? Agur oray dan iti ospital. Bayadam amin ang magastos da. Ay, awan kwartak bakit? Election kan kadaytan buyeng. Ado mo ti mabali na pagkwartaan dita. Ingkakit din agal-ala iti makmakan iti punsyonan. Samon tumapan ilakaw. Ay, madiday tang aramid mo. Itang bakit? Pag nakmam day buyeng. Agremidyo ka iti pagbayad mo iti ospital. No di mo kaya ti maibalod. Ay, wain bakit? Ay, jakon ulitin da ito yung inaramid ka. Ay, sari na pulaos. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ngayon day pinaulwan. Aray, iti punsyonan. Dito'y drama tayo, Anyalaki din. Anyalaki din. Milay anak ko, kartingam. Hay darasam, bilisan mo. Apay ka ding agap apura kayo, nanang. Awagam adagos ni Manong nga istong iji abroad. Saan ang mabalin, nanang? Parbangon da pay lang iji abroad iti kastoy nga oras. Mat maturog pay lang ni Manong estong. Awan bibiyang kumilay. Basta awagam, tasyak ti makisarita kenkwana. Anya lakit din ni nanang. Madisturbo iti pan naturog ni Manong istong no awagan tayo. Saan man anatangkan ti ulo, milay? No amok lang tikod ko ditak dita cellphone. Siya kung ti umawag ka ni Manong mga istong. Anyat ibagayo ayakan ni Manong istong. Basta siya kung ti mangibagakan kwa na. Awaga mo, takasaritak ni Manong mga istong. Sige nanang. Awag kiti messenger ni Manong istong. Agi ama nakta sinong batang matlangan ti awag ko ken ka, istong anak ko. Anyat ibagayo ayan, nanang. Maturog ak pailaan kaputa parbangon mi pailaan dito abroad. Emergency, ti ibagakan ka. Anya nga minday taya, nanang. Dumngag ka istong. Kastoy nay, anak ko. Ibagayon, nanang. Nagadupay lang nga palpalikaw yaw. Ni Uncle mo Juaneng, anak ko. Apay ng kulhuaneng, nanang. Anyat inaramid na. Gimatang da itidakkel a TV da. Iso agumatang tayo kumamot. Anya, tumulad kayo, mat, agumatang iti TV. Ay wan, istong anak ko. Agpaatiw tayo kit den. Ay, kunaklaki din no anya ti bagayaw, nanang. Siningayo lang ti pannaturog ko. Agpatulod ka iti kwarta. Tay nakmat gumatang itidakkel a TV. Anya laki din ni nanang. Apalan nyo man ako na kung di kabagis yo. Ay di tayo matpaatiw ako nakmanan. Mala, inkay nga rudin mang kita iti katangan nyo at TV, nanang. Urayan nyo, hindi padalak a kwartayaw. Agyaman na kanak ko. Urayan mi nga rodji kwarta paggatang mi itidakkel a TV, ah? Nay, imatang kay magam iti kabarbaro at telebisyon nyo kabagis Carmen. Ay wala ka ba guys? Dakdakkel ngam di telebisyon niyo. Ah, Kita aw kabagis aw. Kita Branded day ta a TV. Ada pa'y remote control na. Uray no agtugtugawak lang nga agbuybuya. Mabalin ko ayakar iti sabali nga istasyon. naa. Kada mo amin remote control na iti kabarwanan at TV kabagis. Ay gam sabali ti remote control na dayto, kabagis. Anya kumangay ti sabali ama aramin dayta remote control mau. Ada silaw-silaw na nalabaga. Anya? Kita idapag ti TV makitam ka ba guys? Naidap ko ti telebisyon, babaan da ti remote control. Naa, ignorante na iti apakit. Ada ibagbagam? Kabagis wanitaw? Akwa, awan kabagis Carmen. Naglaing dayta remote control ti telebisyon niyaw. Kabalan na nga idapon ti TV. Milay anak ko, kartigam! Ha? Apay ka di, nanang? Awagam ni Manong Mau. Parbangon da pay lang iji abroad Ay basta awagam, napatagtibagakin kwa na. Madisturbo lang iti pan naturog na Ay nagadupay lang ti saum di tamilay. Awagam kid din tanay napatiglaw na iti bagakin kwa na. Makamo kayo. Awagak nga roden ni Manong Istong iti messenger. Anyat ibagayo ayan, nanang. Parbangon pa imot nga rod na umawag kayo. Ni Rodel, akasinsin mo. Apay ni kasinsin, Rodel. Gimatang da, iti kabarbaro arif da.
Ay, nagpintas, anak ko. Anya ko manog matang iti ref da. Apay, agpahati tayo nga rudmat. Gumatang tayo mat iti kabarbaro aref Anya? Kagat-gatang yu lang iti TV di napalabas sa bulan. Ita, ref mati kayat yu agatangan, nanang. Ay, mun anak ko. Pay kunak nga rudan, saan tayo nga agpahati? Gumatang tayo mat Saan tayo apaudi kadakwada? Ala, inkay agkan basan iti gatangan yu ref, nanang. Nalpasan. Anya tinalpasan, nanang? Adda na kanbas ko aref, anak ko. Ay, nagpartak kayo mo tin anagkanbas, nanang. Ay, wala. Siyak pa'y ko nam, anak ko. Urayin nyo nga raw, ti padalak akwartayaw, nanang. Nay, gimatang kamot gayam iti kabarbaro arefyo, Ante Carmen. Ay hun Rodel kaanakan. 2 doors day ta. Nataytayag pa ingam iti sika. Ha? Mabitla nga talo kataktirit mero del, kita matilinaon na Wow! Nagadumat ng tilinaon ti refyo, Ante Carmen. Wun apay, kapay. Sana all. Ado ti maigatang na iti makmakan. Lukatak pa iti freezer na Wow! Napno iti frozen foods. At dapat ice cream, Ante Carmen. Ay wun Rodel. Dagita inginginaan frozen pod dagita. Nagngina mo dayta ice cream Siya nga ribo ti bayad na. Nagngina matanday nga ice cream, Ante? Ay wun ginatang ko pa dayta iti kalatakan agroserya. Ramanak man nga ron dayta ice cream. Ay irwar mo takanan tayo. Kakaiso na apim masyar ka dito'y balay may, Rodel. Pwah! Ni, apay nga ngayon to pramtikan ka ng nanang. Nagapgad da ito'y nga igadaw. Nangalaan nyo ngamin iti igado aya. Inyawid ko akanak dito'y balay angam. Napgad matgayam. Asino aya tinagpaskon? Kasangay jay apo ni Mayang. Nagluto da nga agpaisaw. Ngamsan mata na imas ti putahe da. Anya lakit din ni nanang. Mapan kayo lang aro din makipangan. O yawin nyo pa'y lang mo ti panagluto da. Saan anaimas? Ibagbagayo asaan anaimas. Ngam nagado mo ti nyawid yo amakmakan. Naibus yo pa yun ti kan kaninyaw. Ay awagam ni manong mo nga istong. Apay manin analagip yun ni manong istong nanang. Ay siyak ti agpaskan. Ha? Anya? Agpapaskan kayo mat? Ay mabayag pa'y mati kasangay yo. Mabalin matlat tati aghanda nga orisa na ka ag-birthday. Pagpasikat ko laang mat. Itay pa'y ngagre-ring ti messenger ni manong istong. Ngam di na mo't sungsung bata, nanang. Ti sinalbagan nga istong. Importante pa'y mat nga ron ti ibagakken kwa na. Sigurado anak katurog pa'y ni manong istong, nanang. Parbangon da pa'y laang iti abroad. Sungbatan na mo't no daduma ti awag ta. Wano? Nabati-batan, iso adinan masungbatan ti awag. Tila sasawin nyo nanang. Awanan, nagsardengan nga agriring ti cellphone ni manong istong. Ay ulitam nga awagan, Milay. Makariing tulat ta ni istong. Anya, adon adaras a pinagring ko ti cellphone na, nanang. Ulitam manan kunak. Nagdagulit kan aya, nanang. Madisturbo iti panaturog na kunak lang arudan. Nita, anay ko? Apay ngagkatos ka ngay. Ibagamkit din na nagkulitak. Ay, kadalan kanto pa isalbag ka. Nanang. Pasinsya kayaw, no jak nasungbatan na dagos ti awag yaw, nanang. Anyat ibagayo aya. Kayat ko ti aghanda istong anak ko. Ha? Anyat ihandaan yaw kat mabayag pa'y mo ti kasangay yaw. I-advance kun ati panaghandak para iti kasangay ko istong anak ko. Mabalin ayamot ti kasta, nanang. Mabalin no kaya tanak ko? Agpadala ka iti paghandak. Dak kalababo iti partsak. Nakalagip kayo man ako nakaon. Diyak matagpaatiw anak ko. No kabaulan dagiti karro bati aghanda. Kabaulan tayo mat kasjay. Ngam, nanang. Ay di ka nagsao istong. Agpadala ka niti kwarta apagbayad iti dak kalababaw. Malala. Inkay nga rudin mangkita iti maparte ababaw, nanang. Ay adan anak ko. Ha? Anyat adan, nanang? Nag-order ako niti babaw. Jilangan pagbayad ti maururay. Anya? Nagpartakain?
Kas makita mo't kabagays. Hahay, nagado ti handak. Nagadungag pa iso ti makmakan ka ba, guys? Anyamot nga iti bakunayo kanya, kabagays. Anya kumangay ti ibagamikan ka ba, guys? Or-orayak nga iba kayo abak ng kamay. Anya? Mabayag pa ila ti kasangay ko. Ngam naghanda akon kabagays. Advance birthday party. Ha? Di ka lamas daw mutin kanya, kabagays. Apay kumamas daawak ngay ka ba, guys? Ay, di kan agin ko kuna kabagays. Amok ti adda di taon unag mo, umapapal ka kanya. Anya? Oh, si kan ati adda anak na iji abroad kabagays. May sala nga awa ko kunkwana, adda-adda gusen kwarta. Anya ti inyawat kan kaje nakamotorsiklo mayang. In-order ko iti online shopping, Carmen. Ha? Ag-online shopping ka mayang? Nabayagan Carmen. Kasano ti agordar? Naglaka. Anya amat nga dita in-order mo. Cosmetics kumat Carmen. Cosmetics ko nam. Wen, Carmen. May sa aset a cosmetics. Kompleton a pagpapintas ka. Aya, Nalakang di kalidad. Nasubok ko nga minun, Carmen. ay naggana sa nukasta mayang. Pumintasak pa'y nga tano agaramatak iti kakasta. Ay katuan Carmen. Pumintas ka pa'y He, napimpintasak kun angam iti sika. Ha? Ay uwan. Sigay, agawin ak nga rudan. Nana, ay. Simyag meten nga imadayo ni Carmen. Milay anak ka, Milay. Apay ka di manin nanang, agap apura ka manin. Ayan ti cellphone mo, ha? Ada di ti bulsak, apay aya. Ay karti nga, Milay. Apay aya ko na. Ibagayon ti kayat yung ibaga. Nagadupay lapal palikaw yung. Awagam ni manong mga istong. Anya lakit din ni nanang. Ni manin manong istong, tinalagip na. Napatag ti ibagakin kwa na. Emergency launay. Saan mat nga emergency ti ibagbagayo ka ni manong istong? Agdaw-dawat kayo laang matiti kwarta. Ay na, nagadupay lati sa di tamat, Milay. Awaga mo, tagpaitulod iti kwarta. Kunakon kat akwarta manin ti dawatin nyo, nanang. O sige, mabit lang taawagak ni manong istong. Nakaawag kayo manan nanang. Apay ka day. Ay, agsaksakitak anak ka. Anya? Ay sus, nagpa-check up kayo ka din iti doktor? Day tangarod ti parikot anak ka. Awan kwarta magpa-check up ko. Aguyag kayo pa yan, nanang. Ay, nakaro anak ko. Ay, Ay sus, nakaro talaga tuyok yaw, nanang. ay. Kilkilin kayo. Wan, istong anak ko. Agpatulod ka, iti kwarta mi apagpagas ko. Di nakton makita numatayak, amasapa. Oo, nanang. Agpatulod ak iti kwarta itamot lang. Ayos, Milay, anak ko. Naka-order akon iti may sa set a cosmetics. Nanang. Ngamaday. Anya ti madi asasawom di ta, Milay. Ay, agpampambar kayo lang ang masakit. Tapno ikan na kayo adagos iti kwarta ni manong istong. Istay laang dayjay. Tapno agpatulod adagos iti kwarta. Awan gayam. Talo ka din ngal daw tinapalabas. Kalpasan ti panag-order ko iti cosmetics. Nanang. Itangarod ngal daw asumang pag di order ka. Isulakit din day ta di order mo, nanang. Ay, umay ka anak ko. Sabten ta day ta nakamotorsiklaw. No katamon day tabak sa naglaon iti order mo, nanang. Anak ko. Magagaran ako na makakita iti order ko. Nay, ha? Apay ngay, nanang? Anya tilinaon day tabaks? Saan mat a cosmetics dagitoy, Milay, anak ko? Gawad. Apaw. Kas kada tabako mat dagitoy. Ha? Ay. Na-scam kayo, nanang. Ay, day tantumot nga min, taag tutulad kayo. Wag kayo dagitoy mo, ma. Ay, katngal-ngalon nyo, tapno saan asayang, nanang. Saan? Ay, sayang ti kwarta. Ay, sayang nga talaga. Leksyon daytan kada kayo, nanang. Digital ti karma ako nada.
Agbalbaliw kayo nga minen, tapno saan mo't nakakaasi ni Manong Istong iji abroad. Di na mo't pidpidutan ti kwarta, nga ipatpatulod na kada tayo. Ay, wala na ka. Agbalbaliw akon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Naimbag nga orasyo amain papagayam, isagot mi kada kayo ti may samanin nga istorya, ngayon kam pinauluan. Agsisikay! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Nagragsakak nga oray awan kwartak. Naay, Imbag pa'y dagiti daduma dita, tadalat ta kwartada. asinaw ti pangibagbagam iti dayta, Armando. Ha? Kwa, awan, Milyang. Anya nga awan asasawam dita. Kasla adda paspasagida ma. Awan ko naklangarudan, Milyang. I love you, bakit? Bagtay. Anya laki din ni Milyang. I love you kunak. Bagteting sungbat na. Kasanaw, agkakanat dagiti bagbagam. Kalaat nga imbagam ti I love you kanyak. Talaga nga ibagakin ka ti I love you. Gaputa maayatanakin ka. Milyang bakit? Malakit dain. Ingka bagkatanan di balon ko amapan aglako iti ikan ijay tsindaan. Nagado pa ilati sasawam dita. Saan ka pa'y ngagaw-away, Armandaw? Bantayang biit ti pwestuta iti ikan. Tadala biit mapan ko gatangag. Ay, uwan bakit? Mapan ka na iti kayat mo apapalan. Agad anad ka, Wayne. Naay, asidaglat papanak. Ibagampay nga ganan nadak. Ingat! Anya nga ingat asasawam. Di talaang ti papanak. I love you, Milyang. Ay bagtay, mapanak manlangan. Ha? Ayos, ayos. Napanay na. Mangkauta kon iti kwarta, iti pangikabkabilan na. Kaot. Napananmanan ni tatang yaw, perla. Jakman amo tinapanan na, nanang. Ay sumanursor day alaklakayan. Pinanawak itay ijay tsindaan nga aglaklakaw. Jakpay mo't nakita diti balay. Ay, anya lakit din day tao. Kanayon nga agpukaw. Amoy lang aro din ti ugali ni tatang, pumanasyar. Hinton ko ning galot kon dagiti saka na. Tapno saanan nga agsursaw. Apa nagsakit panangkit kitam kanyak, Milyang? Ay, nakasukmon ka manen, Armandaw. I love you, bakit? I love you, tarupam. Anya nga ta, nugalutak laangan dagita sakam, tapno saan kan amakapag nangagsursaur. O di, agkarayamak tapno makasorsorak ladta. Agpiluso po kapailan. Pinanawan nak ngagmay sa ijay tsindaan. Imbagakken ka asan ka apumampanaw. Di ka ka din agong unget, Milyang. I love you. Ay sumardeng ka. Day talati amom nga aramidan. Anya laki din ni bakit ko aya. Di ka nagong unget. Tapno sana madadaal dita nagpintas arupam. Oh my kakilin. Papananta. Mapanta. Ijay paraiso. Anya. Si kapay lang taglako dito'y pwestuta. Tamapanak biit agsinger iti pautang ka, Armandaw. Ay, uwan bakit? Uray ibay-bayag mo. Anyat kinunam, Armandaw? Tikayat ko asawan. Uray ibay-bayag mo. Ta siya kung ti makaam mo nga aglago iti ikan.
Di ka unay ang dardaras. Sigay, inakaw. Makamo ka pa ilang aglakaw. Ayos. Ay, pimanawain, ha? Kautak manan, ti pangikab-kabilan na iti kwarta. Ay, kartingak, tamang ano agsublay kat makita na teramiday. Ti awanan bain alalakay, dinak manan tinulungan ijay tsindaan. Apay ka di, Nanang. Ni tatangyo pinanawan nak ijay tsindaan, imbes at tulungan nak ngaglakaw. Anya? Pinanawan nakit denye puistaw nga awan tinagbantay, kasanaw no adda nagtakaw itilakumi nga ikan. Ay, anya lakit din ni Tatang. Nagsursurman nga tan, Agsaga na kanyak day jalakay, ha? Dot-dotak day buok ti agong natapno agnakaw. Ha? I love you, Milyang Bagat. Nakasukmon ka man na si Mang Pat Armandaw. Dakkel ti basol mo kanya. I love you. Ay sumardeng ka. Awan ti I love you. Nubaybay anak mo't ngagmay-may sa ngaglaklakaw. Flowers for you, Milyang. Ha? Sabaw? Wen, bakit? Ginatang ko dito sabong para ka. I love you. Nay, tasang kaulit na nga ibalikas ta I love you. Ay, ayatan ka nga, Rod. Di ibagak siya I love you. Di ka nagungungit. Umay kakiden, Milyang. Ay papanagtamanan. Intaag shower. Bakit? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 pesos amin daytoy. Idulin ko daytoy. Tapag sakadak itilakok nga ikan. Wow! Ay na. Aduday ta bilbilangam bakit? Kurang pa'y daytoy 10,000 pesos apag sakadak iti ikan nga ilakaw, Karmandaw. Anya? Panagriknak ngamin kat kaslasaan amanay na yun ang tiurnong kaw. Panagrik nam laang dayta, Milyang. Ay, sana all may pera. Anya man ang tibagbagam dita, Armandaw. Ay, piman met data, Tawan pa'y makukwarta na may... Agpaspasagid kakadimanan, Armandaw. Saan? No nagagat ka kumaatumulong kanyak ng aglakaw, ikan ka kuma iti kwartam. Ay. Nakakaasyak mo't ngawan kwartana. Milyang bagay. Ay, kaasyak ka talaga. Ay sagdrama ka manin ako na, Armandaw. No tiliwan datawan kwartana. May isa akong kadagiti matiliw. Ay! Anya! Gumatang kayo itikan. Gumatang kayo kakabsat. Shoke. Umay kayon. Sa diwa pa'y tila kumay. Tata Armandaw. Nay. Si kamot gayam danika. Apay kaday. Umayak ko maagbayad iti utang ko kininana Milyang. Ngamawan mo't dito'y pwesto yaw. Ha? Agbayad ka kunam? Danika? Tata, sa dino ti ayan ni Nana Milyang. Ay, siya kun ti pangyawatam iti pagbayad mo iti utang mo, Danika. Ipakamukto lang ang kininanam Amilyang. Sige nga rod, Tata Armando. Adtuyin ti bayad ti utang ko. Nakasubri pa iti puraw. Tata, innakon, tadapay papanak. Uy! Ayos! Lukatak man kiti ti sobre ang naglaw ni ti kwarta. Sagsasang ribo, may. Ay, ado da ito Mo kontaramidak. Ay,
Jack garawin na iti kwarta. Dito'y naglakwan may iti pagsikitak iti kwarta. Kompleto na ita kwarta. Bakit? Awan kurang na. Ay, agyamanak ta nagbayad matlaang ni Danica. Nabayagan nga utang na kanyak daytaw. Ay, mapanaklabi it umisbaw, Wayne. Si kantag bantay diti pwesto. Bakit? Mabiit ka lang nga, Armandaw. Duatang aglakaw. Wayne, ganag mo. Ay, I love you. Mabitag lang nga mapan umisbaw, Ayan ni Tatangyaw. Apay nga gungungot kasi mangpot, nanang. Ti awanan bain alaklakayan. Mapanak umisbo ko na nangamsan matan na nagsublay. Anya? Kakasyak ngaglakla ko ngagmay-may side pestaw. Ha! Agsagana kanyak dayjay no makita. Awan dito'y balay ni Tatang. Napanan na nga rudan. Amang ano nagkuyog da kanila kay ko, Apay anak ko nam anagkuyog da. Nakitak ida-itay nagsarsarita, nanang. No kasta. Nagawid pa'y di tayo ni Tatangyaw. Wa, nanang. Nga mapagbiit laang. Ha! Tiawanan bain alaklakayan. Sumanursor. Dinakpay amo at tulungan. I love you, Milyang. Che! Ha? Dakal ti basol mo kanyak, Armandaw. Anya man na yati basol ko ka, Milyang. I love you. Kanayon nakapanawan ijay pwestaw ngaglaklakaw. Mapan kalagin inom iti arak. I love you. Ay sumardang ka man, Armandaw. I love you ka dita, tarupam. Di ka din agungugit, Wayne. Saan mo bagay ti agungit? Bakit? Basol mo no agong ungetak, Armandaw. Nalala, husto ka din data. Di ka nagungungit, kurakmit, bakit? Di ka man kundi ay ayo dita, Armandaw. Basta nasakit tinakam ko kan ka. Ay. Agungit, manain. Ay bastaus. Anya day tangayar arasas mo. I love you, Milyang. Ay. Day talati amom nga aramidan, Armandaw. Ha? Salbag kalaklakayan. No kasta, ayos kayo manan kini Tatang, nanang. Ay, saan kami pa'y nga ayos? Kagurgurak ti awanan bain alaklakayan. Ay, kunak no ayos kayon. Tagsinsin naklot kayo itay. Ha? Ay, kwa? Ay, juk-juk day dyan nakita ampul daw. Aw, apay nga umisam ka? Kasano, bakbaketan kayo lang aruden. Adda pa'y lakis mark di tatiltilyo. Anya? Ay, saus. Ay, kababain. Tiawanan bain ngarman daw. Naggigilan nakmanan. Ayos mo't ti diskarte mapari Armandaw. Apean ako nam data, pare Rodeng. At damatri daw yaw. Ang mapay nga ijay tawa yaw tinagna marimuar. Anya? Kas kalagtatakaw nga agsipsipot pare At dalaki di milagro nga inaramin mau. Iso ang nagnaka ijay tawa yaw. Di mo sasawon tinakitang pare. Ay, anyat inaramid mo aya paray. Ay, umay kakidin. Isa dino ti papananta. Mapantaag sukmon. Ilibre ka pare. Ay, wow! Ay, day taman ti kaya kukuin ka paray. Ay, nagimas ti arak. Nang runa no libray. Anyat sapsapulan nyo, nanang. Kwarta. Apay adito'y salas ti pang sapulan nyo iti kwarta. Ay, naanak kaw. Amangan no naragrag ko ti daduma ak kwarta. Itayak pa, dito'y salas. Ngamawa nakita ka kwarta. Agkurang matan ti kwarta dito ipitakak. Adan samot al-alya nga agsiksikit. Adamot aya al-alya nga gal-alay ti kwarta. Ay, jakman amaw perla anak kaw. Kanayon amapukpukawan ak iti kwarta. Anya? Kaslaawan matubtubok nga aglaklako iti ikan.
Ang mga no naiwaga tsula ang ti kwartayo, nanang. Ang dala nang ikabilan nyo, di yun malagip no sa dino. Ay, sa anak pa'y mat nga agkabaw ti ko nakanakaw. Apay ngay nga agkurang matan ti kwarta. Ay. Di mo ba't unay tagpulutan, ha, pare Rudeng? Ibo sa matan ti pulutan ta. Sana ul, pare. Imbaga pa'y. Apalan ka. Dabis ka talaga, pare. Apa yan ay bagamday ta, pare Rudeng? Pare Armando. Ay. Agsangit ka matin, pare. Ambom, pare. Awan tayo mangipat-patag kanyak. Ay, garaw mo man hindi style mo ang mabartak, pare Rudeng. Kaya't ko pa yun, ti matay. Awan mangipat-patag kanyak, pare. Tunggal mabartak ka, agsangit ka. Tila malagi-lagi mo, pare. Pases-pas? Anya ka lagi din ay. Saan man, pare? Insinanak ni bagat kau. Kaputa. Ay, uston, pare Rudeng. Kabisado konti ibagam. Adon adaras ng bagam kanyak dita, pare. Pinanawan na ka ti asawa. Kaputa, ada sakit mo nga AIDS. Saan nga AIDS ti sakit ko, pare? Anya nga ron ti sakit mo, pare Rudeng? Sakit ti bulsa. Anya? Pagtiliw mo't iti marabutit day ginatang mo, nanang. Wan anakaw. Tiliwak man di nagdakkel a marabutay. Adda aya dakla marabutit dito'y balay? Adda perla anakaw. Sigurado ang marumak tiramay jay marabutet. No maipit babaan day to'y amaw strap. Yay, Agruam da jay marabutet. Ibusan na ti kwarta. Iso nga ibusak matiramay na tapno agnakaw. I love you, Milyang Bakit. Aya. I love you so much, Milyang. Ay, mapanta ka din naglako iya tsindaan. Wan Armando. Uray din akong kuyugan na mapanaglakaw. Kabalak mataglakaw kat ngagmaymay sa. Okay, Milyang Bakit. Nalain na kaun. Oh, ayos. Ay na, nagrikupan diri daw. Gundaway kumuten amapan kautan di bagna ang naglaon iti kwarta ije silaid. Mapana ko nagastoy. Oops! Yeah! Antuyan ti bagna. Sigurado anap no da ito'y iti ado a kwarta. Kaute ko nagastoy. Ay, anay ko! Anay ko! Naipit tiramay ko! Nagsakit! Ay. Ha! Gonggonam Armando. Kunakun kat asikati agsiksikit iti kwarta. Ay, kunak man no napan kan naglako iti ikan milyangan na ikaw, anay. Kon kunaklaan dayay, tapno matiliwan ka, Armando. Anay ikaw, ay nagsakitan ti Macmilyang. Ay tulungan nakamangikat iti mousetrap iti rama ikaw. Ay, nagsakit. Nagnakam kan, laklakayan. Daytay ko manaputid amin aramay mo kahit tapno saan kan amakasikay. Pagkawanan na kon, Milyang. Sorry. Please forgive me. Di ako nululitin day jay. Promise, cross my heart. Iso matlagayam akanayon mo nga ibaga kanyak ti I love you. Tadagayam sa bali nga aramid mau. Salbag ka. Ha? Leksyon kan kadaytan, Armando. Agnakam kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon tay pinaulwan. Agsisikay,
Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayon kam pinauluan. Ading Akalidan! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Ha? Ni, nakainaw ka mo ten, agaw lakay. Hehehe. Wen yaong. Aguuyong, tunggal agsaw ka, ada pasurot na ayong. Expression ko nga raw, yaong. Agaw! Let's go! Sa dino ti papanan nyo agaw, dagdagasin na kamot ni Ricardo. At dala pangaw awisan na kanya, yaong. Nita, Anay ko, apay ngagkatus ka ngay. Norma tinagan ka. Saan kat ayong? Hey, aguyong. Agaw! Mapantan! Umayan, Ricardo. Agpala sa klabi 8. Awan mat ni ading Kalidan, Ricardo. Wen nga raw agaw. Sabay isuti kayat ta makita. Absent nga taita. Iso nga awan. Diyak man mo. Sabay naka-order tan iti inuman ta ka arak. Isublimon dagiti arak nga in-order ta. Awan mat ni ading Kalidan. Ay. Sana mabalik ay. Inuman talatan dagiti beer nga in-order ta. Kababay no subli ta. Apay ka di, yaw. Day, adamo gayam dita ni ading Kalidan. Sa dinaw. Day, jay man na yan. Uwan nga paiso. Anda ka sarsarita na babae. Ay na, nagpintas at talaga ni ading Kalidan. Ay na, nagsiksay. Patong napailangim ay na, makapatigurgurin itirik na. Ikimitan ka data, Ricardo. O may lakit di dito'y ayanta. Ay, nagpintas ka talaga, ading Kalidan. Ala ni Manong Ago. Ading Kalidan ko na naman ang kanya. Dani ka, tipudpud no anagan ko. Naunag ngamin ti do akalid mo. Isungaw awagan da kay ti ading Kalay. Adalata ka da kayo, no anya tiyawag yung kanya, mga manong. Ay, da kamin ti mangitibal kan ka, ading Kalidan. Da kamin ti makaammo iti inumam nga arak. Sure, Manong Ago. Doon tapay kaya't mo inumahin ading. Ibagamla ka da kami. Pulutan ana imas ti kayat ko, Manong Ricardo. Sana parikot day ta ading Kalidan. Agorder ka niti kayat mo apulutanayin. Tada kami may tagpulutan inton madamdama. Ala ni Manong Ricardo. Anya ti pulutanin nyo nga ibagpagam. Ti kayat asawan ni Ricardo, umuna ka nagpulutan, ta sumaruno kami. Aya? Wanyong, ay ading Kalidan. Aginom tayo nga runin. Ha? Nakalaba ka mo ten, agaw lakay. Wan, Norma bakit? Nalabak amin na namurang ta. Nagagat ka mo ten, agaw lakay. Uray saan ka nga ibabaon. Aglaba ka latta. Masyanak ngamin kan ka, Norma. Isu atultulungan ka ngagtrabaho dito'y balay. Nasayaat nga rod no kasta agaw. Inak nga rodin agluto, iti pangaldawan ta. Siya kon ti agluto, yaong. Yaguuyong, yung kun ko namanin kanya. Expression ko nga ron, bakit yaong? Si ka nga rodin ti agluto. Tama pa anak bit iji ayan datatang ko. Ay, wan bakit? Uray baybayag mo ti mapan ijay ayan datatang mo. Siya kun ti makaambo nga agluto dito'y balay. At iti sidaang bakit? Anya lakit din ni agaw. Yawat na amin na nakasapulak. Lab ka nga rod, Norma, bakit? Unangam na labas matanday tangar aramidam agaw. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Ha? Agkan-kantam ni Ricardo di taparaangan. Ay, naragsak siguro iso ngagkang kanta. Agaw! Let's go! Agaw! Papanan nyo manin agaw? Adala pangaw-awisan kanyak ni Ricardo, bakit? Sa dino? Ingkam makibirthday inton madamdama. Mapantan! Agaw!
Mabit lang, Ricardo. Mga anak pa'y. Urayan nakbiyay. Kadayon nga kuyog daagaw kan Ricardo. Papapanandaya, Norma, anak ko. Mapanda ka no maki-birthday, tatang. Sa tino nga ay. Diyak mo, tatang. San mo't nga imbaga ni Ago no sa dino? Basta rimwar dalatan. Mas daawak lang amin. Takanayon arum-rumwar ti asawam, Norma. Ayos lang ang arumwar, tatang. Nagagatmat nga agtrabaho ni Ago dito'y balay. Aya? Dalusan na amin nga aglawlaw ti balay. Nakadaldalos ti kusina, may. Ay, nagagit ang araw ni Agaw. Uwan, tatang. Iso pa yan ti aglabakan agluto. Iso nga awan parikot ko. Awan madgayam ti parikot kenkwan ah. Uwan, tatang. Iso abay-bay aklatan arum-rumwar. Nasa patalaunay nga imay dito'y beer house, yaw. May mayat atap na data ti makauna amang i-table ka ni ading kalidan. Sa bagay, ada puntom, Ricardo. Ay nainlabak at talaga kini Danica. Nuwet mo, ukamlatan ni ading Danica. Tamang kita akon iti sa bali a babae, a partner kaw. Sigurado ka, Ricardo? Wey, sigurado day tangay baga. Ukam lang ni ading kalidan. Tay na in love ka magkengkwa na. Agyaman na karod nung kasta. Nay, isulti sumungad, agaw. Huwag nagpaisa. Ay nagganas niyong. Nagsexy day ta babae. Makapamauyong iyong tipa magina. Sulo ta ita nga ginom, ading kalidan. Andan sa bali a babae nga in table ni Ricardo. Okay, Manong Ago. Anya ti kayat mapulutan, ading Danica. Also known as ading kalidan. Kwarta ti kayat ko, Manong Ago. Kwarta? Di mo kaya tinaimas apulutan? Kwarta lang ang kitad mo kanyak, Manong Ago. Okay lang ading kalidan. Adda kwartak ditoy. Mano ayati ka sa pulam. Iyara saas ko langan kan ka, Manong Ago. Ay, sige ading. Ha? Kabaalam ka di nga itad kanyak dayta, Manong Ago. Wala ading kalidan. Basta adda kasukat na Sana parikot dayta, Manong Ago. O sige, mapantangaro din iti VIP room. Ay, wala ding mapantan. Ayos! Uray laiming, pistala payag mo, agaw. Ay, nagkana sa inyong intensity 8 ko naman. Inyaring mo pa yan itigin-gin, tinapasama ka na kayaw. Ay, nagpigsa nga ron, intensity 8. Uray la madayig ti kama. Ay, isti daga, kunak ko ma. Agawitan, Ricardo. Rabi iuna yan. Wala, agaw. Ala, aguray tanga rodan iti pagluganan tanga agawin. Amok ngamin na nabannog ka, nagmula iti tarong. Loko. Mabiit man la ang agaw. Apay ka di, nanang. Anya tinarami jo idirabi ikin ni Ricardo. Nakita kayo mat ijay sangwanan ti beer house. Ha? Anyat inarami diyo ijay sentro, di rabi, nanang? Song batan nak. Sika ti pagdamdamaga kagaw. Saan kat asyak ti pagdamagam? Kwa. Napan kami laang nangan itibalot kini pare Ricardo. Napan kayo nangan iti balawt? Wano anya? Ayan niya lakit din ni nanang. Nagrugit ti panunot na. Ay so, sanak anayanak idi kalman na agaw. Napan kayo nag-chicks anya? Anya nag-chick sa sasawan niyo mat nanang. Ipulong ka kininor mga asawam. Nadama ding arabidam. Ay. San yung aramidin deta nanang? Awan ebidensyayo nga adda babae. Nadalusak alalaki. Nakaluto, kan nakalaba ka pa yan iti ulas, agaw.
Wen bakit? Awanan ti trabahom dito'y balay. Tanalpas ko aminan. Uray man maturog ka ngagmalmalam. Awan mo't nga agpayson ti aramidak ako. Natrabaho mo't aminan. Lab ka ngamin, bakit? Diyak kaya't amabannog ka. Isu asyak amin ang tinagtrabaho. Yuhu! Let's go, agaw! Dagasin na kamanin ni Ricardo, agaw. Adda manen pangawisan kanyak ni pare Ricardo. Norma bakit? Ada ka dito balayaw. Adak dito, yung! Mapanta na. Urayin na kaun! Agpalasak labiait, Ricardo! Nasakit tinagam ko, Ricardo. Umapapoy ti barukong ko. Apay ngay agaw. Sa bali alalaki tinangi table kini ading kalitan. Better luck next time Dapay mo't sa bali agong daway. Mangkita ka iti sa balin na Eva. Nila ang ading kalitan ti kayat ko. Awanan ti sa bali pay. Talaga na in love ka kunkwana. Wanyaw, talaga na inlaba kon kini ading kalitan. Isuan na sakit tinakam ko. Nuad da sa bali ang mangi table kan kuana. Aganos ka Uray mamalpas din ang itable kang kuwana. Ang gawitan. Apay ngay, kasangsangpot tapay lang agawitan. Sa anak pa yan nag-enjoy. No di mo kaya ti agawid. Umunakaon. Talaga adyak kayat nga da sa bali ang mangi table kini ading kalidan. Makitam, timakderan di lalaki anang itable kang kuwana. Agawid siguro. Sikanti sumublat paray. Wen Ricardo. Ibagak iti waiter akayat ko nga i-table ni ading kalidan. Rinabi nga agaw awid da agaw kan Ricardo, Norma arakaw. Wundatang, kanayon da nga agkuy-kuyog. Ay, sa dinulaingan nga iti papapananda. Rinabi ilaki da no sumangput da. Mapandakan o daydaywon nagiti babarkada da Ay, kanayon latana kastatar aramidon da. San abali? Tawan mo't parikot kan ni agaw, tatang. Lepasin na pa'y amin nagiti trabaho diti unag ti balay. Sakbay ang mapan agsursor. Ay, sa bagay, nagagait niyag trabaho ti asawam. Uray ti bangkag na, di na baybayan. Wen, tatang. Iso abay-bay aklatan ni agaw. Noan niya ti aramiden na itirwar. Apay ngayong. Sumaksakit ti pusong ko. Ay kain ka umisbo Ang mga makais-isbo ka lang. Sana ka makaisbo, Ricardo. Sa bali ti marikrik nakasakit iti pusong ko. Sa di na banda ti anti na sakit. Dito'y abanda, oh. Dito'y. Ditoy. Ay, sinalpag kayong. Sa bali matinig ma'am. Kinunambot ditoy ti anti na sakit. Anay ko, adadasin makit. Anya? Ay, kasla mauro-uram matanti. Nagapgas. Ay, delikado no kasta paray. Ingka kagpachikapain. Ay, diyak kayat. Agawin aklangan. Inak upran iti nalami isa danaw. Ay, anay. Nagsakit nagut-utlaunay, nanang. Apayan agaw. Ap-aputang matlatan na ita. Ay, nagsakit nga ron, nanang. Diyak makaisbo. Anya, mga no nasalsalan iti bukal ti sili da ita. Ay saus, mga no anya daitan. San laday tananang? Dapay dara na numisbuak. Ay, sabalin da ita sakit agaw. Mapan kay ja ospital. Mga no sakit daitan anaalam iti babae. Pakawanan nak, Norma bakit? Nagkamaliak at agsingsing putakaon. Isumot lagayam anagagat ka nga agtrabaho iji balay. Gayam, adda chicks mo akalidan, ha? Norma bakit? Impod no amin kanyak ni Ricardo nga adda chicks mo. Ading kalidan pa iti awag mo kankwana. Anya? Di na ko makayat ti agsaong ang pinilit ka. Nalabit aray di a babae tinakaalaam iti day taasakit mo. Norma bakit? Leksyon kan kaday ta ago. Ago nga ago uyong. Hay, dakas dita nga aramid mo. Iso nga ita, agsinatan. Anya? Ay, sana bakit?
Panawan kan diti ospital. Kat makaamukan iti biyag mo. Ago! Ay, di na ko mapanawan. Ikan na kumapay, ti may sagun daway ngagbalbalew. Please, di nakpanawan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon day pinaulwan. Ading akalidan! Dito'y drama tayo, anyalaki din! Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo ti may samaning nga istorya ngayon kam pinaulwan. 50,000 pesos. Dito'y drama tayo, anyalaki din! Amom ka day, Anton. Ay no, nagpintas ni Sampagita. Nagbanglupay. Adda ka di mo't nabanglo asang pagita. Imbag pa'y ni Rosal tatalagaan na banglo. Rosal? Wen, adayo na bang banglo tay sabong a Rosal. Ngam ti sabong mo. Agam na pimpintas tayo sabong ko Sampagita ko naman. Napimpintas tay Rosal ko. Ay, laki din. Ay, at ipilit mo tiket mo. Uray si kamat. Ipilit mo tikayat mo. Idinto ta napimpintas tay sabong ko. Nagalas tay sabsabong mo. Aha? Kung taran kan tupay dito. Padasam, takitaam no di ka ibatbat. Ay. Sumarting kayaw. Anya kayo laki din aya. Anya kaday ti pagpinpinudutan yaw adwa. Gardaw, Anton. Di kay agapa dito istorkaw. Wan, tatapidring. Ay, basta laglagi pa man to na. Labang-banglaw kung napimpintas tayo sabong ko. Adayo na pimpintas tay sabong ko. Itagbat mo dayta iti bato. Oh, Sampagita. Nakaragragsak turik na apaman anasirayan ka. Tarupam nga ingat pintas na. Tabanglong nga agadiwara. Anya dayta, Daniel? Oh, Sampagita. Tunggal rabii, adardarap depan ka. To'y riknak, mailiw unay kan ka. Oh, Sampagita, sabong ka nga apag-ukrad. Ingka kadsong batan, yun unoy ko nga ayat. Sika talaga, Gardo. Alang aminin Sungbata mo ti ayat ko kan kasang pagita. O sige, sungbatan ka man lang, Gardo. Ay, sinumbatan na kon? Yahoo! Uy. Ikaglaw O, kitaon. Sikan kitaan dagiti tattao diti klaw. Na. Ay, bayam ida sampagita. Oy, no sampagita. I love you. Oo, inarakop na kiti nga irot, Gardo. I love you, sampagita. Oy, no. I love you. I love you. I love you, Gardo. Si Kakit Dimot, Anton. Naangaw pa talaga. Pudno ti ko na, Rosal. Nabanglo ka. Ay na, nagbanglo ka talaga, Rosal. Ngamamom, Anton. Nataar ka. No kasta, sungbatan na ko na. Ngamin, talaga nga ayatin ka, Rosal. Sige, sungbatan ka nga roden. Yahoo! Di ka agriyaw, Itaong. Sang katalyaw da ka nagitita tao dito club. Ay ayatin ka ngamin, Rosal. Unay. Unay daytan? Pudno ti kunak. Sikalaang ti kababangluan asabong para kanyak, Rosal. Sikalaang ti inak ayatan, awanan sa balipay. Sinong bata ko ni Gardo, Rosal? Sinong batak mo ni Anton, Sampagita?
Amom ka di, ado ti kwartana. Inikanak iti 1,500. Ne, agpada taasang pagita. Kato inikanak ni Anton iti 1.5. Inagkaklaang iti bibig na. Kat nakadawat akon iti 1.5. Uray siya, Rosal. Inagkaklaang ti bibig na. Ngam inikanakon iti 1,500. Pagkwartaan ta ida. Wan, pagkwartaan tayda. Tata Pidreng, Anya ti katangam. sana ka gumatang dito store mo, tata. No di kat ilakok da ito yung rice cooker. Oh. Ha? Nay, apay nga ilakom data rice cooker mau. Kabarbaro pa'y. Isungarod nga ilakok, tata. Sige na. Gatangan nyo iti 1.5, tadakkel mait. Nalakaday tahan, tata. Sige man nga raw. Gatangan, Anton. Tata Pidreng, ilakok man da ito tibay. Gatang mo. Nay, apay nga ilakom ti TV aw gardaw. Ilakok nga raw. Oh, anya tata, gatang mo. Tanusan ilakok iti sa balay. Manungay. Kabarbaro pa da ito tata. Hanggang ilakok latan iti doribaw. Mala, mudtuyan tagatangag. Sapay nagdakkay. Uwan tata, ala, mudto yan tay bayad na, taalamon to'y tibay. Oh, makitam dagiti makikita, Rosal. Daanton kan gardo. Daytan. Hello, Rosal. Ay na, adayuak pa lang masaysay upkon ti banglom. Ang pagita, ay na, adayuak pa'y laang makikita kaunti kinaranyag tapintas mau. Talaga? Kailiw kan, Rosal. Kasta akmat, Anton. O ala nga roden, agorder kayon iti inuman mi. Ay, inuman tayo anak ko nga. Tamo mi, addaman ang kwartayo. Iso nga imay kayo. Di ka agdanag, Anton. Agkan ka ita iti napaot. Uray siya gardo. Agkan kamat kita iti napaot. Ay, magagara na kung sa pagita. Ops, Magagara nakmaten, Rosal. Oops. di kaya ganat. Yawat yu may ati kwartayo. Sakbay nga aramidan dayta. Gusto ni Sampagita. Iso nga yawat yun ti kwartayo. Mabit lang ha. Taalag iti bulsak. Antuyin ti kwartak sa pagita. Oh, thank you, Gardo. At to'y mati kwarta, Rosal. Ay, agyaman na. Agkan ka, Anton. Ay na, kaslamay tayo kak iti tangatang iti panangagak mo kanya, Rosal. Sige, agkakpay tapingping mo. Ay na, nagsayatan. Oh. Mabalin ka ding agkan ka sa pagita. Siya kunti mga gatan ka, Gardo. Nagmayatag sa pagita. Ano? Ay, agkan ka pa'y Ano mayat ka talaga. Mayat sa pagita. Anya, umutang ka iti 2,000 gardaw. Uwan tata, pautangan nak ka di Aguray ka. Hindi na minsan, inlakom kanyak di TV yaw. Sa ita, umutang ka iti 2,000. Pangus-osaram iti kwarta. Awanan bibiyang mo tata. Ibagam lang no pautangan ako no saan, tabayadak mo. Awan mo trabaho. Kasano mabayadam nga ay. Basta bayadak tulat ta. Ay, awan ipautang ko kin kagardaw. No aday la ako magamit mo, mabalin pa ikan ka. Angam no utang, ay awan maipautang ko ah. Sige, inak man kita itila ko. Urayan nak tata. Naa, huray si ka ang taon, umutang ka mo't iti 2,000. Ay na, nagpadaan nyo kinigardo ah. Kasapulak nga rod, tata. Pangusaram aya iti 2,000. Basta, ala na, pautangan na kon. Saan ka pautangan ang taon? No aday la ako magamit mo, o di sige, gatangag.
Hangam no umutang ka iti kwarta, ay saan ka apautangan? Anya laki din aya tata Pedring. Kaslasanak ngagbayad iti kastang imbagam. Awan ka diti panagtalag mo kanyak tata. Saan ka atal kain? Takas kindigar daw, awan trabaho yaw. Alang nga rod tata. Tainak mangkita iti gamit mi. Mabalin ko nga ilakoken ka. Gardaw, nangipanam iti washing machine na kabarbaraw. Inalak ay ati washing machine. Binagkat mo ka no, kuna ni girly aka anakam. Nangipanamaya. Saan kung inalala, nanang? Ay, nagalasan ti aramid mo, Gardaw. Awan lang nga roden trabahom. Mangilako ka pa iti gamit dito'y balay. Kas iti TV dito'y balay. Inlakom kanila kay Pedreng. Kasapulak nga rin ti kwarta. Kaya't nakadiasawan, ngayon lakom mo ti washing machine. Basta awan inalala ka washing machine. Di yu ipilit nga inalak, tawan inalala. Ay na, Pedreng. Wahan, iso na ito iti kabarbaro a washing machine, may. Inlako kanyak ni Gardaw, Linda. Kagatgatan ko na ito, itapno ang dausarag nga aglaba. Tatalaga ang marigatan akon nga aglaba. Ngam inlako namanin kan ka? Dididamo, TV, sa ita, washing machine manan. No lakit ta maisublim tay pinanggatang ka, Linda. Mabalin mo abagkatan. Anya? Uray tay TV yaw. No lakit maisublim tayong bayad ko kinigar daw, mabalin mo asubyan. Ha? Angam no di mo maisubli tayong bayad ko kinigar daw, ay pasinsyamat nga rod Linda, ta saan mo amaala ti TV kan washing machine yaw. Ay na, no kasta ko maakanayon Anton, nakaragrag sakak. Tunggal umay ka dito'y club, at dalatayawat mo a kwarta. Wena, Rosal. Mabalin ka di asay upak manang tabanglom. Sige laang, say upam. Gaputa damot inted mo kanyak a kwarta. Agkan Rosal. Usto na. Nakaado kan iti agak Agasawatan a Rosal. Alan